Muthuri Muriuki nangina konete nyuma ya wamuri mbunge ya Senate yegoro nende bakono KENGABANA Kayira Mwangaza nende atongeria bakindini na kinyakari bakuma igembe ni baithirite bakirita moni yona koria kwithire kwina kwaranira ate katongeria KENDA nende MERU ithira igita NAMBERE bawetekera bakwenda bokona ningui na tindo ringi chegisiasa ontobura bawete bukombe kake kidira NGABANA na kinya MCAS bakethira baikira na kuritaniria ngoi bobwete nyuma ya mbunge ya kaunti ya MERU kurita NGABANA KAWIRA tine ende ntuku ya oro alikidwa kanochoko kuningi bunge ya Senate. Nicholas Chabare katumenyevie Îromba antu MERU bonde bishop pastors na kila muntu arombere thiri ndene MERU ikenda atongeria MERU bomba utangweto riamwe nikenda MERU yomba kuona maendeleo. Mimi kama kiongozi wa dini pamoja na viongozi wengine tutashirikiana kuongea na viongozi wetu wote kuona ya kwamba jimbo letu la MERU limeendelea kama chile jimbo zingine. Kuikinya kizurari asiko tinia itwetheru antu nene ani antu baraba ire kutukura antu tukarita kotini batu kwairita na kuri kinya kama utu aita kuirita mbai twathire no ntiba ire bara kinyanga antu bakumine batwetherie na turaindikezi kotini tugithitanga MC baba antu wontu nene mbati baturi na mano nturi murungu raitire mantu yayo ngo twayarita kotini batu kwenda mamba Nigwirigiro brabo ina mumiru gwothe bantu onthe ari ati ende ukaithirwo kwina ngwataniro gatigati eka ngavana kaunti ya MERU Kawira Mwangaza wamwe na MCAs nyuma ya nkandano enene ira iratigirite kinya bakomuruta gitagitini no kwa ne bunge ya Senate ntugo oyegoro ende bakiuga iba batiri kwithirwa atongeria bonthe baikara nthiguru na kugwatanira bora bakaruta ngwene kenda MERU ithi na mbere kuringana na sheria ote muntu ote na ngweke ndene katiba MCA na ngweke MP na ngweke Senate na ngweke, CS na ngweke na ngavana na ngweke. Na tontobu atongere babonde ni bakaranthi. No tukikatiba te muntu te ai ngweke ni katiba. Bakaranthi barete thiri ndene MERU na bina nkiromba kuma thai. Tutukwenda siasa ira cia kuinsight antu. MCAs ibaromi antu bo bara insight antu kuruma ngavana na kuinsight antu mwananchi wa MERU. Kila muntu no ubirithiri. Na MCA thaito kwenda kuona bakiaria bakireta thiri tikuwa ngaringe nyume meri 3 anganyume meri 5 bakaimpichinga. Maombi yetu kama watoto wa MERU kwamba hawa MCAs wetu watashikana sasa na gavana, wataweza kuendeleza MERU kwa umoja na ushirikiano ili MERU yetu ikaweze kufaulu na kufanikiwa kama bila ambayo tulitarajia. MCA bonde pa wandi sionde cia MERU ne ndire bwa kwethia antu baba bathurite kire batigwe nabo antu bantu ambu indi baitegi MCO antu ambu bathurite bamure wathania na mama no ntu ndi bulendete bukurema pa antu nene mbati ba antu nene poleni sana itigire kire MCA nu ere ni babu bwendete ni maendeleo utendete muntu na mantu yake ya muzi bwendete maendeleo na ndi ita riugi ite kire webo mwire na ite awatania na mama bonde kwenda kulia wandi bonde antu baba thurite antu bono bitu kwenda ni maendeleo. Bishop Stephen Kalunyo wa kanitha achianika akiuga akinya MCAs na babati batiri kwithirwa bakiorotwa amono na kiara no ntoba kwithirwa bairutaniritie gwenda kurutaruta ngavana Kawira Mwangaza gitini no ende ngwataniro ne batiri kwithirwa kithina mbere na kuonekana na bakara nthiguru ni kenda bangania baba kathiyania na mbere na kuruta ngui bare amwe. Tuwalaumu MCAs kwa juhudi yao kuhakikisha kwamba mambo imeenda kama bila walikuwa wanatarajia. The only problem is the word fund. And I made a budget with 10 million for every word, that is 46 words, including the special word. And the MCAs were not ready to work with the 10 million. Tutakwira una sheria kinyemwe, diata sheria, lakini ndaromba kareni ndi na MCA, bubwethie waka plan, orapo kwamba kutethia mwana wa MERU naombe kuita bubweya tayari tuko na 10 million ibakaranthi na MCAs bombe kuona mbesi cia kwananya wondi cionthe ndene ya MERU na tabaka nate ikaritangwe na tikethwa ciana nikenda ndwe yumba kuthira utinjirenge itumba kuthira ni ondwe ngabana na kumnya wengwa watanireni turitire antu ba MERU ngui no ntu mantu yobo at the end of the 5 years ni ngui baturia batitori mamba ya na twambite batitori ni impeachment ya tubwithiriti mama tukwa nkuburia atiri tuwatanireni kenda mantu ya thira Kumegebe North Petan Class Chabari.